Pastor Binyonyo Jackson kubushobozi nawe n'Imana rurema n'amavuta nasizwe gushumba n'ubushobozi nawe n'ishengero rya Jeneride Kirisi nejeje kuri umunsi wa none ku mugaragaro yuko munani abaye wowe abugabo we yakoze abaye umugabo wa minani kuva ubu kuzogeza iteka ryose Imana ihujije nta mwana w'umuntu ushobora gutandukanya abashimiye bavuze amen. Walikufananisha na Elia, wageni wanapendeza. Walikufananisha na Musa, walikufananisha na Elia. Sio sote hayuko kama wewe, hayuko kama wewe, hayuko
reka dusoze amakaryoshye bigahera mu bitabo. Hari hasigaye ifoto zibiri, ifoto y'abageni na korali, baze bifotoze, hanyuma nimuhava abapasiteri babanukire ubuzima bw'Imana. Bashike mu birori mahoro, bazabihagaze mahoro, urugo rwose baruheza